Pemirsa sejeroning nyaga kalestariang Palemahan, akeh pemargin sane presida kalaksanayang, ring pangupaya punika kawentenan prajuru desa mejanten dahat mabuat, berarem desa sane kakaryanin, mangdang utamayang kerajagan budaya saha kalestariang Palemahan. Keluyan pelemahan yening kepidap-dabin becek menjantan jagi presiden mawasana becek majeng ekonomi Bali. Kesempakanan kayun ring sejeroning nitenin kelestarian pelemahan saha kebudayaan Bali saking perjuru desa dahat kebuatang. Pengupaya saking perjuru desa antuk mekari prarem desa sekadi indik pekesiar mangde nenten ngutang lu plastik ring tukat nas kawentenan alih fungsi lahan dahat membuat kawentenan nyane. Yening kelestarian pelemahan stata ketitenin becek sampun mejanten jagi mawasana becek majeng kesukertan keramane. Pelemahan desa tala preside kelimbakang dados wisata berbasis alam, sani preside ketanjang majeng wisatawan, tinggian merupa keluihan pekantenan carik, tukat wiadin sani tiosan. Tiosan ring kebudayaan, wisatawan taler kedaut antuk keluihan pelemahan Bali sani kantun asri, Juliana Bali TV.